inama z'i Nairobi, Rwanda, Bujumbura, Misiri ni Washington zose zisiga imyanzuro ikomeye ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro yose ihurira ku gucubya umwuka w'intambara, abitwaje intwaro bakazishyira hasi, bamwe bakajya mu biganiro abandi bagahambira ibyabo bakambuka imipaka berekeza mu buzima busanzwe mu bihugu byabo ku ivuko. Imyanzuro mishya yongeraho ko ibyo bigomba gukurikirwa n'itahuka ry'impunzi z'abanyekongo bacumbitse mu mahanga. Icyakora n'ubwo iyo myanzuro ikomeza kwiyongera ku yindi, ntibibuza ko ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu birushaho gufata indi ntera. General Major Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, akaba n'umwe mu bafite umukoro wo gukemura iki kibazo, avuga impamvu imyanzuro y'abisigara mu cyumba cy'inama. Cyo twahurije ko twese nuko bamwe bavuga bati ni ingorane hagati y'ibihugu bibiri, ariko twebwe abakuru b'ibihugu byo mu karere twavuze tuti ntidushobora kwemera ko ikibazo kiri mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo yuko ikibazo kihari tucita ikibazo cy'ibihugu bibiri, kandi twaravuze ko ari ikibazo cy'akarere kuko tugize umuryango umwe, ndova ni ikibazo cyo mu karere rero duhangane naco nk'ikibazo dufise mu karere. Nico gituma rero turiko turiga, twasanze kenshi turafata ingingo tugaca dutaha, mugabo hakabura uja gukurikirana kwija mu ngiro. Dusanga hari uburyo bwinshi, imigwi myinshi ikurikirana ishirwa mu ngiro y'ibintu byose tuba twumvikanye, mugabo dusanga iyo umwe ikorera iby'uwundi vyiwe, no kuvuga yuko abafise uruhara muri izo njyane bo baca banezerwa kuko ntawe uriko arabishuza. Uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko inama iherutse kubera Addis Abeba yafashe umwanzuro kuri iki kibazo mu iyubahirizwa ry'ibyemezo by'inzego zose zashinzwe gukemura iki kibazo. Iyo migwi yose ni ukuvuga hariho umugwi wo gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe muri Angola, gishirwa mu ngiro, hakaba umugwi wishirwa mu ngiro ry'ivyari byapfunditswe kera, hakaba umugwi wa MONUSCO, hakaba n'inteko z'akarere zagiyeyo, iyo yose n'imigwi, hakaba n'uburongozi bwa demokarasi ya Kongo, hakaba n'umugwi wa M23. Murumva ko ari imigwi myinshi yari ivanganye. Ubu rero bashinze yuko nca ndayitumira ngahe Bujumbura kugira ngo yose ubu mugumwe tuvuga tuti tugiye gukora ibi nibi. Rero mu maguru masha ahanzoca ndabatumira tukatwizeye yuko bizoca bigenda neza uko twavuze ruti niko kari gahaze uko ntitwabona igituma bitaja mu ngiro. Icyakora abakurikira ibibazo by'akarere bakunze kuvuga ko imyanzuro nayo irimo ibibazo kubera ko ngo yirengagiza bamwe mu barebwa n'iki kibazo. Ikindi abagomba kubahiriza ibyo basingira basohoka mu cyumba cy'inama bisobanura mu buryo butandukanye. Ibyo bigasobanurwa nk'ikibazo cy'ubushake bwa politike mu gushyira akadomo kuri iki kibazo. Icyakora ngo hari icyizere ko imbunda ziremereye zishobora guceceka mu misozi yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ariko ngo haracyari igihe kitari gito cyo gukora umuganda w'inzira ya Kigali Kinshasa. David Nzabonimpa, Radio 10.